uNkulunkulu ke ekuqaleni ezulwini wadala izingelosi ukuba ke zivikele umhlaba wonke. Lezi zingelosi ke zazinomholi wazo ke, umholi okugama lakhe kunguLucifer. Lo mholi ke walezi zingelosi wayisithenjwa sikaNkulunkulu lana ezulwini. Uye uNkulunkulu wayemthuma, uye wayethembekile, uye wayekwenza konke ke akuthunywa uNkulunkulu. Wayengafuni lutho ngoNkulunkulu, yakezenza yonke imisebenzi kaNkulunkulu ke athi uNkulunkulu mayenziwe. Ngakho-ke uLucifer lona-ke kwakuyingelosi kaNkulunkulu okuyiyona owayenza, wayinika amandla amakhulu kunezinye izingelosi ukuthi-ke yiyo-ke izovikela lesi sizwe. Ngakho wayenza yena umgcojo njengokuthi embone ukuthi uyohlakaniphile ubuyisa izimpendulo ngokukhulu ukushesha nowenza yonke imisebenzi. Kodwa-ke kwaqala ukuthi uLucifer lona afikelwe-ke ubumnyama, waphula-ke imithetho kaNkulunkulu. Waba-ke ne-pride enhlizweni yakhe, wafuna ukuthi isihlalo lesi esihlela uNkulunkulu engathi-ke singahlala yena, uNkulunkulu asimfanele. Wakuyilapho-ke wase wavula khona iqembu-ke lakhe, wakhohlisa-ke nezinye izingelosi-ke ukuthi-ke yena abalandele yena. Kulapho-ke wasungula khona ibandla lakhe. uNkulunkulu-ke wamphosa emhlabeni, wathi-ke akeze la ngoba-ke esedelile kade se-influencer nezinye izingelosi ukuthi-ke zilandele yona. Kodwa-ke lezi zingelosi zagcina zimbonile ukuthi lona ufuna ukuthi simhlubuke uNkulunkulu uLucifer, lona silandele yena njengomholi-ke wethu. Kepha-ke uGabriel, ingelosi kaNkulunkulu enkulu, yagcina-ke ibonile ukuthi uLucifer lona ungenwe yimimoya, kuseyena loya Lucifer esimaziyo. Ngakho-ke wangenwa yisifo senhliziyo, i-pride, eyamenza ukuthi-ke afune isihlalo sikaNkulunkulu, ethi-ke sifanele yena umenzi wakhe, kodwa uyena owadala yena. Kepha manje wathi-ke yena ngaliphathi izulu, futhi yena wathi-ke uzohamba ayokwakha-ke owakhe umuzi ngaphansi-ke kwezinkanyezi-ke zomhlaba, uyona-ke indawo-ke le azohlala-ke kuyona. Ngakho-ke waqala-ke washintsha kancane kancane, lokhu eshintsha nomzimba, eshintsha-ke namadlebe ashintsha. Waqaphela naye ukuthi-ke akasafani naleya ngelosi-ke owayiyona. Kwaqala-ke kwaba-ke nenhliziyo embi, kwaba-ke nomona ngoba efuna isihlalo sikaNkulunkulu-ke ukuthi kube esakhe. Ngakho-ke wagcina-ke ephoswe emhlabeni. Kuyilapho-ke kwaqala khona-ke i-chaos, la-ke kwaqala khona-ke ukuthi-ke efune-ke ukuthi-ke aphathe-ke isizwe sonke. Kepha-ke wakusho ukuthi-ke isizwe sonke sizomlandela futhi-ke sizodumisa yena. Kuyilapho-ke khona kwaqala khona i-chaos, ukuthi uLucifer lona afuna ukuveza amandla akhe, aphruvele uNkulunkulu ukuthi ayikho indaba yakhe, uyo kumele abuse leli lizwe. Ngakho-ke siyabona abaningi balandela imisebenzi yakhe kunokulandela imisebenzi kaNkulunkulu. Ngakho-ke usevukwa isikhwele sokuthi-ke waxoshwa ngisho ezulwini. Ngakho-ke uyazenzela, yize wayephathwa kahle ezulwini ngesikhathi esakhona. Uye wayebusa ngesikhathi ebusa zonke izingelosi ezazikhona ezulwini, kodwa wazixoshisa yena ngenxa yenhliziyo yakhe nokubona ukuthi izinto zifanele yena yedwa. Ngakho-ke sinabo abantu abazibona, abazitshela ukuthi izinto zifanele bona bodwa. Ngakho-ke bafuze yona le ndoda-ke ewuLucifer-ke yavukela i-pride, yabona-ke ukuthi isihlalo sikaNkulunkulu-ke sifanele yona. Ngakho-ke uNkulunkulu bese-ke enza imizamo yokuthi lezi ezinye izingelosi-ke athumele noma enze umhlangano wokuthi-ke kungadilwa kanjani nalolu daba. Kulapho khona enza umhlangano noGabriel-ke ukuthi akuthunyelwe-ke abaprofethi-ke okwaze kwafika kuJesu, kube yibo abancenga abantu ukuthi bangamlaleli lona uLucifer ngayo imisebenzi yakhe yobumnyama. Kuyilapho-ke sibone khona amabandla-ke la emhlabeni-ke aqhamuka ama-branch ngama-branch. Kepha-ke abanye bamhlubuka lawo mabandla avela alandele yena uSathane kunokuthi-ke adumise-ke uNkulunkulu. Ngakho-ke uSathane ungenelele ngisho emabandleni, ungenelele ngisho kubafundisi. Ngakho-ke uSathane ukhumbula, unama-memories akhe asaphathwa kahle, uyakhumbula ekhaya ezulwini. Kepha ayisekho indlela yokuthi angabuyela khona ezulwini ngoba konke akwenzile yena ezulwini-ke igama lakhe laba likhulu kakhulu. Manje uselwela kona, usevuka-ke isikhwele kulabo abadumisa uJehova, lo angamfuni ngoba yena ufuna isihlalo sikaJehova, hayi uJehova. Ngakho-ke sifela-ke leyo nto-ke thina esiphila la emhlabeni. Yingakho-ke kuthiwa-ke asiye enkonzweni ukuze silwisane noSathane ekutheni abe namandla, ngoba izulu kumele-ke kube yikhaya lethu-ke sonke.
Kodwa-ke yena-ke uSathane uthembisile washo ukuthi ezami izingelosi zizongilandela futhi zisemhlabeni, ngakho-ke ziyabonakala iy'ngelosi zakhe uSathane, yizo lezi umthetho azikhuzayo kuleli page.